Nō te iwi, he tū a oma nui ko te tuki i te iwi nui o te motu i a Ngāpuhi i tō rātou ara whakahea i tā rātou tono raupatu i raro i te tiriti o Waitangi. He mahanga hapū kei ngā taha moana o te rohe e noho mana whenua ana, kua whakae kia tīmata ki te whiriwhiritahi me te karauna kia ea ai he paremata ahurea mō ngā he ōmua. Kei raro e nei hapū nei i te tarahiti e kia nei ko Te Whakaaetanga Trust. Ko tēnei tōpūtanga hapū nei, ngā tuatahi o te iwi o Ngāpuhi, kia eke ki tēnei momo tūā o matanga. Te rāpea, mā e nei whiriwhiritanga, ka hoki ngā wāhi tapu o tēnā hapū kia rātou. Ko te wāhanga ki te paremata pūtea, mā te iwi nui tonu o Ngāpuhi tērā e a te kōkiri, e a te whiriwhiri. Significant. It's been a very long time. There have been a couple of failed attempts. This time we're going to get it right. We're taking our time, and this is the first signs of real momentum. Hoi anō kia o kawara no te whakaia te karauna ki te mana o e rā atu hapū o Ngāpuhi. Ki te kōkiri i wā rātou ake tono paremata ahurea, ka tahi anō e rā atu hapū ka wātea ki te whiriwhiri tahi me te karauna.